Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bam ta kasngi. Dai kasin baningkong bahas civil hospital maukrwat lasdang banput iki nongpang lani banne surgery yaki nongpang ki bapher. Habaya kren bat kilat pathai khubor u medical of superintendent Dr. W. Sutnga ubade u Dr. Ubalam Khamat yakani kasngi banput uloong bakani kadi kasin baningkong banne yaka surgery kabahe hagani ka civil hospital maukrwan haga jingedon lang ki weide ki doctor. U Dr. W. Sutnga haga juk apor ula kentu yaki pat ba jong ka Southwest Khas Hills District ba kimdei syu bandang artatien namar kumbalong menta kalat jeng sumar kalanang kambiang. Kalong ke aka kabam sngola nget ya ka jeng tray shitam jong UMS ka civil hospital maukrwan walada 4 don kitiar na ka hospital la jong ulala apat banshim wat yaki major surgery da ka bashim kliang yaki tiar na civil hospital Shillong bat na tiwi ki hospital banyarap yaki nongpang ha ka hospital ban pinbiang syu ya kalat ai jing sumar hagani ka civil hospital maukrwan la sngodei ba ka sarkar kan phai khmat shagani ka hospital ban pinbiang no yaki tiar ki brang duna khnang ba ki pat ba jong ka Southwest Khas Hills District kan lai na ka bagiu Shillong khamtam ya uduk usung haba phai pat she unongpang balatip kerteng kum uba Drilson Shangdian nagasnong Port Jaun laong ba ka jing shitam kalaban ya unadu ba udang kena bat ba kani ka jing shitam menta kalane hadu Sun Post nem AA kumta na kaliang jong uba Drilson Shangdiar uloong asyania haki doktor bakin ay ka jing sumar wal ladangan yapru ka syong hakamon ublay ong uba Drilson Shangdiar ka jing rekam jongi kalong kumne ba uni longpang di meni ki than jong ka Southwest Khas Hills mana na po snong mana ti uni di ki post nem chwa wing ti usuwan le dressing bai ti hadu ba ka poiso put ba kala bam khnyang le itu ka kejat yang ka foot bat ka lower leg ti menta yung ni patient nadu menchwa ngakan ma bu la chule ji support civil hospital ti ngila pani ban pui aslam nadu ba dam dan mga civil hospital tambo dan bahayang bahasem ti lang banaya karai ti menta usuan le dressing bi chani la pa hadu takaput ibo la pandala de ibo kwang hi bangin ple no man ngila batai ba le se ka poi shau ta put kala chime ka jingim jung la banyo kita ka septicemia ti menta ngila shim ya karai ba ko utingi ngila don kita ki equipment ki omba A to Z ngimpat don ti ngala sugar pat ye ki doktor ban na possible kin penwan penpoi ki tiar ti kilawan penpoi ti tiar ti isu wai na possible hospital ti ngila deple ya ka badi ban le yu lompa ti patient menta sa chpang yu sami lo ti nakaliang jongahi ti ngila manle kita ki surgery ki bangyong spinal ti ki major surgery ngila la tan pre ka bangyong don kam e menta ka backup la tan don kam snap ni don kam ni ka blood storage unit pila yu i menen ba i kong amperin lawan ti meiru ngila dem ya thu i ka kita ka jinge dem ngakwa ban ai kuble ya baro ni ki staff jungi Dr. Pindai di anesthesia ba ai anesthesia i Dr. Daniel Suting ita surgeon ti kadai kasin ka meningko mangile ikani ka major surgery tingi kermen ba patient ye will recover bo ti doktor bala adap kini fi ong bakitiar kini kimdon ti kemudian ndala adap nang ni kitiar ndra peng seselong ni hoi ikini kitiar ki bengi pendan kam jongga ortho department te jongga civil tingi hab ibanra tin ngiru ngila irmat nang ngiong ngi kata ngiong ka IPA fund ka ba ngiyo na ka government tin itu ipi ka government ka ai ni kumalai kolang tin itu mde pangin thel tang e kitiar ni perkhat itu gini kita ki kenjenet tinggal bu ngila mang kumba saulak tang ka e pangin thit su kitiar tangin thit ndiak le se hakapoi le se kan sopoi to put ba tamai ka sarkar ni rai suki la dangi langla male kini ki case tingi ngiyo kan ka fan naga MHIS le se na ka MHIS suki ngin kiu ri tau mau jam mo ngi tau mau mir ndiat ngin ki dengan ngej bakane ka kam ka ba kane ka jing stom bom file mata kalong bakal alam sukses ti kitiar ki dina po shlong ti ladap kane kinra shlong ti jabakin kinwan ka kini ki case ngin persang ada kiwan yang kini ngin persang mentit dia ngin persang jahadu hatu kamlong kacing ya pi ni po hospital bakin kitiar bakin long permanen hang ne kimdon ya pementahi tinggi bongai pi ngila irmat ngila dep tho ya se government ba
A to Z ki tiar ki bedon kam namenta ki anesthesia department namenta ku mga ku ortho department kumini no nakaliang jong ka surgery department nakaliang jong ka ENT department nakaliang jong ka gynae ngila panlo di kita kitir tingam tharai re ti ngila man thi sis thit dala di ti ngingin persang iban thi le si hakan ni kateo ka banwan ngin persang male no ngiyong ka cesarean section ban pen kakun ti la ngala ong i anesthesia i doktor jong i bari pe i doktor Sufina Dakar ti la da ila ban bu kes ngin persang male la da dunai we artian ngan muan ra ma ngan kerpat ngai ke sini doktor bakin wan lang ini bakin yarap lang ini Sesuai nomor ba kadang-kadang di sini pun kau ni. oi Thì năng đi sinh hoạt yêu bậc đang đọc chú thì cái anh chuyện ai mình xem chụp phim nằm tại cái nông bang Lakwa ba kat ka pangila ngin persang banle semua bahawan sini kai ka bangikwa banle ka di naman ta jong kibriyo jong ni ka southwest kasel ngin kwa ba ngin pensitom yaki bakin le saduk sa silong ay ya ka bangila ang ne dadangim not dia ngan penwan ra ngin kerpat yaki ngatharai kano ko hospital ngam tharai ra kin kentai ka jing kerpat kin ai be ya kata ka ngiyong ka support ba lada ka southwest kasel kan ya cakamat antara kiro kinai lada ngingila biang subuh la saya lada kiwai ka hospital ki pani ka jing kerpan boleh ngin subuh ini yarap